Guys, twagarutse kuri rya somo ryacu ry'ikirahure. Ndagira ngo buri wese akurikire kandi akurikire yitonze. Tugiye kureba uburyo iri ni ryo somo rya nyuma tugiye gukurikirana mu buryo turebesha amaso yacu, uburyo bakata ikirahure, uburyo bagicamo ibice kandi ari feye yose. Twagiye rero rwose ndabengenze mukurikire kandi mukurikire isomo, ni ingirakamaro gakomeye. Twagiye. Abantu bakubwira ko hari ibyo udashoboye. Hari abakeka ko kuba bari kure Aho neza. Ubona se wari waragiye? Hari ibintu nari mugiye. Nizere ko byari sawa nabyo. Ni agace ka mbere ko kumanyura igice kimwe ugikura kuri feye. Tugiye gukurikirana rero tubereke uburyo ki kiriya gice tugiye kukimanyaguramo ubundi buce bukurikira. Halo? Waramutse? Niko bya ariko birasaba kugira ngo bacyari mu rugo se hamwe baraje kureba amatafari kamuyi yawe rero uza kumubwira igihe ugereye abana barimo kuza abana bari